namusanganye n'umukobwa hanya ari inyuma ya kamera yanse kumuzana iyo mukobwa mfana ikiga Josh ntigikunze reka nkubwire ngo wambaye neza cyane wambaye neza n'ukuri ninde wowe wakambitse Gasandra my husband aragenda akangurira akanyambika uyu tubona uyu nguyu umugore wawe ko mbona yambaye neza kandi nkambona umengo aranahombye amahera yo kumwambika yakora muvugisha gahora ahubwo mvugisha cyane utaza gutuma abarundi bamutwara urabyemera ibyo bintu ndabyemera cyane none ntimwizerana hagati yanyu oya turizerana ahubwo ubwo aba yarebye ibyo ari byo aba yaretse namuvugisha cyane gusa bari abantu b'iwanyu bantwara icyugi ni ikibazo bagira urukundo uri kumva abarundi barafashanya ko nangiye kumukeka nagiye kumukeka yirinde atubwiruka nanjye ndakubaza rega ndakubaza nawe uti rero abarundi bagira urukundo baranafashanya cyane Sugar Dady we wumva iki Sugar Dady nyine numva ari nka wa muntu kuno twe tubizi nyine numva ari nka wa muntu muri kamera sa ugufasha mu bihe bikomeye by'akaga ugufasha mu bihe bikomeye by'akaga ibihe bikomeye by'akaga ahantu Joshua bimunanije Sugar Dady manda yabikora none se hari ahantu byo bimaze kugorana Joshua bikamunanira hamukitabaza Sugar Dady Yo me people there so you don't call me Joby the bad boss to call a believer conqueror for the teacher, the preacher, conductor, vibrator, Mr. Dreams, the real hustler, the real monster. I live a life I love and I love the life I live. Yes, people of Bujumbura, people of Rundi, I love you guys. You know, nkurikirana Buja Hit TV every day with my girl Bella Krista. bakunzi ba Buja Hit TV mwaramutse cyangwa mwebanya namwere ni wa mukobwa wanyu ndi kumwe n'icyamamare ndi kumwe n'umwe mu bahungu nabo nyene bafise ama YouTube channel yabo nimba yitwa ngo Afribox urakizi icyo kintu n'umutungo ngo n'umutungo ese mani warahombye cyangwa byarangiye bite ahubwo uraho neza amakuru ni meza abantu b'ibujumbura murahumeka abantu b'ibujumbura tumeze neza turashima Imana fait numvise ko baramukije kandi udukurikirana cyane ndamubonye rero bakunzi bacu mbonye uyu muhungu nawe gasinogenda nta muramukije canke nta muvugishije ngo ndamubaze ingena meze namusanganye n'umukobwa hanya ari inyuma ya kamera yanse kumuzana iyo mukobwa mfana ikiga Josh ntigikunze niwe mukundana igo nyine none se bite byawe Kugira mukundana ntigikunze sibwo bamubwiye akaza karamutsa abakunzi ba Buja Hit urashaka gushyira private life hanze oya na bon ni proud yiwe akose abarundi bahita bamutwara oya na bashaka kumutwa nta nimero ziyo turi bushire ko araramutsa gusa abakunzi ba Buja Hit hama twibandanirize okay Sandra wazugasuhuza abantu ha baturemeye Sandra bite ni sawa meze neza cyane witwa gute nitwa Sandra turakundana cyane ntumbari urumva ikirundi urazi ikirundi Gasanzwe ntago nyisi dusomere ngaho Buja Hit TV vuga cyane usomye ngo iki Buja Hit TV sibyo Sandra reka nkubwire ngo wambaye neza cyane wambaye neza n'ukuri ninde wowe wakambitse Gasandra my husband aragenda akangurira akanyambika uyu tubona uyu nguyu umugore wawe ko mbona yambaye neza kandi nkambona umengo aranahombye amahera yo kumwambika yakora mani byara ako kantu ucishemo ntabwo ari sawa ari sawa gusa tubwire nyine tuba twarakoze kofi kera warabizi tukakora saving sheri wawe ashobora kuba gucura ashobora kuba arya byinshi kuntu ngana n'ukuntu wangana agomba kungaburira
kugira ngo utita ku mugabo ngabyibuhera kunangana oya byose arabimarira oya no. Sandra isanzure turi kuganira na Bujahi TV urumva wisanzure tuganire urumva naho muvugisha gahora ahubwo mvugisha cyane utaza gutuma abarundi bamutwara urabyemera ibyo bintu ndabyemera cyane none ntimwizerana hagati yanyu oya turizerana ahubwo ubwo aba yarebye ibyari byo aba yati namuvugisha cyane gusa bari abantu b'iwanyu bantwara icyugi ni ikibazo Sandra igihugu cy'u Burundi urakitse ubu kizi iki shani byinshi ibiki i Burundi se ni ibintu byinshi cyane mbazi bagira urukundo uri kumva abarundi barafashanya nagiye kumukeka yirindira tubwiruka nanjye ndakubaza rega ndakubaza nawe uti rero abarundi bagira urukundo baranafashanya cyane kuramo amaro ukakano kakavuga bakubona bakavuga umuntu wivuze bakabona umuntu wivuze bega ke merci sweetheart okay mbega kapo mwana hari ukuntu avuga ngo sweetheart ugahita nyine nkahita niyongeraho metero nk'ebyiri yes actually ararimo kukubwira nyine abarundi reka kubwira abarundi Sandra tubwiye bakunze ba Bujahi TV narabemere kuza ndabazana nyine ibintu bitwenza tukaganira tugatwenga ko nabanda bari hari abantu baba barwaye baryamye bari ku musego ariko yaraba nk'ibiganiro bya Bujahi akabona ati abantu ukuntu baryohewe nawe nyine akaryoherwa kwera ibiganiro twakoze turi ngara kugira tuganire n'urwaruka mu kinyarwanda niki urwaruka ntago mbizi urwaruka mu kinyarwanda niki kugira urwaruka n'urubyiruko baragukopeje ndese baragukopeje kuvuga ariko baragukopeje erega ntago reba abahanga nibo bakopera nta muziki ukopera urwaruka niki mu kinyarwanda ga Josh n'urubyiruko bibigura muri kamera n'urubyiruko urubyiruko Sandra rero akitubwira ko abarundi bakundana bafashanya tuvuze urukundo mbega ko tuzi inkundo zitandukanye n'uruhe rukundo uri kuvuga nyine barakundana bakunda abantu cyane nagushaka kuba uri mu kibazo nyine ngo bareke kugufasha ko mbizi bitandukanye hari umuntu wambwiye story y'Ibirundi ariko ntago mbizi reka nyine barabimbwiye nyine ngo gutya nk'umurundi nk'umuturanyi ababanyi umubanyi okay umuturanyi mu kinyarwanda agira okay maybe akaba hari nk'umuntu wamuteye nk'umujura umusuma okay amuteye ninjoro ngundi ajya mu idirishya akamubwira ngo homa wumve nindoko kugenda gajoshi nindoko bwi nabyumvisha gutyo tu ahubwo par contre twe twumva ko biba hano baguteye uja mu idirishya ukavuga ati koma ntabyo gutabarana really umuntu agize nk'ikibazo uzabona abantu bose bahuriye baje kuraba bagatabara oya no barambwiye nyine ngo Burundi yagize hari nk'umuntu umuteye gutya agatabaza ndaje mu idirishya akavuga ngo homa wumve kandi ntago ari sawa ntago ari sawa abarundi I'm sorry yego turagaruka kandi kuri Sandra genda sinzi mpamvu ndiko ndashaka kuganiriza Sandra cyane sinzi impamvu ndumumengo no muganiriza ukuntu umuze gukundana n'umuhungu murundi arahari twarakundanye niho hano ukura kutabimbwiye niho hano ukura uvuga ko bakundana bagira urukundo tubwire nyine urukundo rwa n'uwo muntu utubwire impamvu mwatandukanye nta mpamvu nayo bakundana na Joshua arihariye shaba n'undi bagira urukundo none yo mukundana aragukayaringa ariko n'abanyarwanda barabikora batanga care urukumva abarundi cyane ariko kandi abari proud yawe cyane ariko nasanze nyine byose Joshua abikora arabaruta bose none se sana ndakubaza ikibazo kiwe uti wasanze abarundi batanga care cyane ariko nanone Joshua arabaruta bose ndana agerageza buryo ki uri kumva nyine agukayaringa cyane ariko
Sand ni iki kintu iyo umuntu avuze Sugar Dady we wumva iki? Njye numva mbyumva neza cyane. Ubyumva gute? Yego ubyumva neza cyane. Ubyumva gute rero? Nagutera. Sugar Dady. Nyine numva ari nka wa muntu kuno twe tubizi nyine. Numva ari nka wa muntu muri kamera sa. Ugufasha mu bihe bikomeye by'akaga. Ugufasha mu bihe bikomeye by'akaga. Ibihe bikomeye by'akaga ahantu Joshua bimunanije. Sugar Dady manda yabikora. none se hari ahantu byawe bimaze kugorana Joshua bikamunanira hamukitabaza Sugar Dady. Ni urugero nanze ndeba nyine ku nshuti zanjye. Ahantu biba bikomeye ni hega Sandra, ahantu Sugar Dady agufasha bikomeye ni hehe ni nka hehe? Simbizi ariko ibyo ari byose abahahari. Tubere open Sandra tukuganira kandi bizi ariko mbibona ku nshuti zanjye uri kumva. Like kamwe ngufite Sugar Dady ibiki n'ibikingo yanyishuriye inzu. Nyina ibyo bari kwivugaho ariko ngewe ntago mbeze tu. Aba Sugar Dady ngo yishyuye inzu ese uba geto? Ngewe wapi? Ubahe? Mbikanombe. Ese mwana Joshua? Joshua turabana. Joshua kutigeze dutumiraga Joshua. Kandi uri inshuti yawe. urabona hari ukuntu tuba dutinya ba Sugar Dady numva tukabikora mu ibanga dutuje kurya niyo tunaniwe tubyimenyera. Ase Joshua nimba utaratera ivi ngo propose uyu mukobwa ntubona ko impera n'imperuka bazomukujyana ugasanga baramutwaye? Asubwo yabacaye Joshua mbare ukavugira muri kamera kuko ntaho baca. uri akazi kose uragakora neza nta kibazo nta n'ikintu cyo mukura muhira rugende. Sinzi icyo wita akazi ariko ibishobora inshingano z'umugabo muhira urazikora zose neza ku buryo wize ko adashaka kugenda. Nkeka ko zibaye zidahari izo ntabasha nabana narazimenya kubera ko she's very open. Abarakubwiye ati nta akantu ntago ari sawa. Ariko akenshi numva ibintu byose ari sawa. Nahora mbwira utuntu twose ariko keretse niba mbeshya. ngo ibintu byose ni sawa kuri Joshua wawe ariko yavuze ko ari urusha hari ibintu urusha abandi. Reka tuganire ku kantu gato dusoza. Joshua murakundana ariko hanze hari ibindi bintu hari abandi bakundana mugabo ugasanga Sandra afise umutipe bakundana baratandukanye canke Joshua afise undi mu dada basohokana mu kirundi tuvuga gusohokana canke gukundana ntibakiri kumwe mugabo gacu usanga hanze uhuye tuvuge n'umutipe bakundanye na Sandra avuga Sandra yarampemukiye urumva nawe waje kuvuga ati naka yarampemukiye mbega kwiki usanga relationship yisambutse canke abantu bakundana iyo batandukanye usanga umwe wese aba ashaka kwiharira novuga ko ashaka kubyishira ko we karumwere umuhungu akavuga ati narahemuke canke umukobwa akavuga ko yahemukiye ibyo bintu mwe mu byumva gute kuri mwebwe nk'abantu bakundana? Ladies first. Ukuntu ngiye mbyumva kuri side yanjye nago navuga ngo umuntu yaramemukiye kandi twarakundanye. Nuwambaze ngo kuki twashwanye nambwe ati nyine niyo bibaho abantu barashwana. Ase Sandra ntago wemera ko ushobora gukunda n'umutipe hama ugaca usanga hari ibintu mudahurijeho bigatuma mutandukana cyangwa mugakundana ugasanga yakundanaga n'abandi ukabimenya nyuma ikige nabaguhemukiye? Byaterwa n'ibya byo tudahurijeho. Okay, ndi kuvuga nk'umukundanye nka Joshua urazibona ko mukundana hama ugaca usanga Joshua afite undi mudada wasohokana ku ruhande wowe utabize nyuma ukazobimenya wewe ukora iki? Nkazabimenya se twarakundanye tugikundana cyane ubu nyene murakundana na Joshua hama Joshua afite undi mukobwa wasohokana ku ruhande ni example ndiko tata ni example ndiko tata uvuge ati wowe na boyfriend wawe. Okay, uvuga my husband boyfriend wawe turamuvuga nawe. Okay, my husband ugaca usanga muvuga izina nkuko tuvugaga. Oya izina ntisi ngombwa. Ndarivuga. Yinde gajo. Ni boyfriend wawe. Okay. Ni boyfriend. Okay, boyfriend wanje sibyo turakundana kandi Joshua aramuzi. Turakundana hamugaca usanga nkuko unye afise undi mu dada basohokana je ntabizi kandi turi kumwe nyuma nkajo bimenya nkasanga yarakundana n'undi muntu barasohokana mbega ibyo bintu we kuri we bikubayeho uvyakira gute? Nje nabanze nkamwicaza nkamubaza akanyibwira ukuri ko ariko niba yarabikoze uri kumva
then nkaza gufata umwanzuro cyangwa nkamubaza icyo yamburanye ariko Joshua nta kintu yambura wapi nta kimwe. Rega ntituri kuvuga kurande kwa Joshua turi kuvuga mu buzima busanzwe abandi nyene babaye mbe uremera buretse Sandra uremera ko umubwire gahoro. Okay mumbabarire cyane kubabwira cyane abantu bakuru bamabuja ndikunda kubaza Sandra basi wowe uremera ko hari akajambo bahora bakunda kuvuga ngo nta muhungu usohokana n'umukobwa umwe ibyo bintu nawe urabyemera ko ariko bimeze ngo nta muhungu usohokana n'umukobwa donc nta muhungu ushobora gukunda n'umukobwa umwe oya ndabihakana umuhungu abahungu bagira urukundo nabo rimwe na rimwe ushingiraho uvuga ibyo bintu gasanzwe ikintu ushingira mbivuga ni uko Joshua ntago nca inyuma nyine nta wundi mukobwa bateretana cyeka abaye abimishatu ariko nyine iyo umuntu yagukunze aragukunda nta bintu byo kwanga arasohokana n'undi mukobwa wapi ukunda umuhagije ahubwo kereka nimba sinzi ukuntu abandi bameze tu. Ikibazo nabajije Sandra ntawe neza biravugwa ko abahungu bakundana n'abakobwa benshi eske wowe icyo kintu urakizi ukivuga hiki reka kuvuga kuri side yawe na Joshua bakundana n'abakobwa benshi usanga bavuga ko nta muhungu ushobora gukundana n'umukobwa umwe ngo bidakunda nawe ni kubyumva ntago bikunda nawe ni kubyumva oya njye ntago ariko mbyumva atwimye amakuru ndi kumugora atwimye amakuru reka tubaze Joshua ukundana na Sandra tugaruke kuri kajya kanone ndiko ndavuga ko kuvuga ko muri relationship usanga mutandukanye abantu umuhungu akagenda avuga ko yahemukiye umukobwa gutyo ngira ngo usanzwe ubizi Joshua tugerageza utubwire mbe wewe kijya kintu ugifata gute canke ucumva gute nico canke sico rero honestly speaking buri muntu burya ntabwo umuntu yakwivuga amaba meza hari right ariko ubundi aho kubivuga kuri gihe waceceka ukabyihorera kubera ko n'ubundi abantu bibaho abantu benshi bagerageza kwidefanda kandi ku kiremwa muntu kiremye umuntu igihe cyose iyo yumva ari muri position agomba kwidefandamo akenemo kwidefanda defense ye nyine biri hafi akagerageza no kukubeshya kanamubeshyera kamubwira tuzi ibintu yakoze Sandra ye baba we Sandra yancaga inyuma mbibona mureba agafata video akayinyoherereza kandi ntabyo yakoze n'urugero ariko nyine ntago biba ari sawa bibaho yego bibaho ariko icyo nge ntekereza nuko ari kamere muntu ariko kuri jewe aho kugira ngo mbeshyere umuntu naceceka nkabyihorera waceceka ukabyihorera kugira ngo mbivuge yarabikoze aho kugira ngo mvuge ko yampemukiye naceceka nkamwihorera Joby uwo uvuga iki ku bantu bavuga ko nta muhungu ushobora gusokana n'umukobwa umwe ukivugaho iki cyo kintu kubera ko nge ntandukanye nyambwira abantu ngo nge ntago ndi abantu bose kumwe umuntu akubwira ngo abandi bana ngo abandi bahungu ngo baba bafite nk'abakobwa nka babiri nkahita bamubwira none se nge ndabandi bahungu kuri we mu buzima busanzwe yes kuri jewe niba ari umwe bari umwe uwo nguwo n'uwo nguwo nyine hari abantu bari loyal bari honest akenshi nge nkunda kuba honest twe kuvuga ngo ni amagambo y'abanyamakuru no ntabwo